إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل. يقول المولى سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرفوع عنه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ikuzo nishimwe abayisilamu, ikuzo nishimwe n'ibisingizo byiza byose bibaho n'ibya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah niwe dusenga, niwe dukuza izina rye, tumuhimbaza buri uko bwije nuko bukeye. Amahoro n'imigisha bya Allah bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, we nabiwe n'abasahaba be n'abandi bose bazakomeza gukurikira inzira intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatuzaniye kuzageza ku munsi w'imperuka. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko natwe yadushira muri abo beza, Allahumma amin. Bayislam, inama ikomeye kuruta izindi ni inama ya taqwa, ni inama yo gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi niyo nama Allah subhanahu wa ta'ala yahaye abantu bose babayeho kuva mbere y'intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kugeza natwe ubwacu. Imana yabisubiyemo kenshi muri Qur'an avuga ati: ya ayyuhalladhina amanu, yemwe abemeye. Abemeye iki? Abemeye Imana bakemera n'intumwa y'Imana, abemeye Imana bakemera ba malaika, bakemera ibitabo, bakemera intumwa, bakemera umunsi w'imperuka, bakemera igeno. Aba nibo bahamagarwa ahlul iman, babandi bafite kwemera. Mwenyezi Mungu ati: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, yemwe abemeye mutinye Allah, haqqa tuqatihi, ay haqqut taqwa, mutinye Allah ukuriko kumutinya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, muramenye urupfu ntiruzabagere uretse ko muzaba mwararinze ubuyisilamu bwanyu. Iyi ndangagaciro y'ubuyisilamu muyifite, muyitaho mukayiha agaciro, muzarinde mupfa mufite la ilaha illa Allah. Iyo niyo nama Allah subhanahu wa ta'ala duha muri iyi aya. Ni aya zirenga 80 muri Qur'an aho Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati mutinye Allah. Gutinya Allah no kumwumvira, gukora ibyo ashaka no kureka ibyo adashaka. Khutba yacu uyu munsi bayisilamu turaza kuza kurebera hamwe ibintu bigera nko kuri bitatu insha Allah tabaraka wa ta'ala. Ikintu cya mbere turi buze kurebera hamwe ni uburyo umuyisilamu yitwara, uburyo umuyisilamu yitwara mu minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan, n'uburyo akoramo ibihagararo tahajjud. Iyo ni ingingo ya mbere turi buze guheraho insha Allah. Ingingo ya kabiri turi buze kurebera hamwe insha Allah ni gute umuyisilamu yabasha guhura na Laylatul Qadr. Laylatul Qadr ni iki? Iboneka ryari? Ni iki umuntu yakora kugira ngo ahure nayo? Ni ibihe bihembo byayo? Ni ibiki biranga yuko wayibonye? Ibyo byose turaza kuza kubireba insha Allah, ariko mu buryo bw'incamake. Hanyuma ikindi turi buze kurebera hamwe muri khutba yacu uyu munsi insha Allah, turaza kurebera hamwe kuri i'tikaf. Izo points eshatu cyangwa si ibyo bintu bigera kuri bitatu nibyo turi buze kwibandaho muri khutba yacu uyu munsi insha Allah tabaraka wa ta'ala. Nari nagennye n'icya kane aricyo kijyanye na zakatul fitri, ariko cyo kubera ko bishobora kumbana byinshi tushobora kuzakireba muri khutba y'ubutaha insha Allah tabaraka wa ta'ala, tukazagiha isomo ryacyo ry'umwihariko wenda kikajyana n'ibijyanye n'uburyo swala y'Eid ikorwa n'amategeko yabyo insha Allah. Almuhim, duhere kuri tahajjud. Tahajjud no gusari mu ijoro. Allah subhanahu wa ta'ala yabibwiye intumwa ye Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muri Qur'an, aramubwira ati: wa minal layli, ndetse no mu ijoro, fatahajjad bihi nafila, jushaka igice cy'ijoro uhagarara, uhaguruke usenge nyagasani wawe. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, ibyo nubikora byakuviramo impamvu yuko nyagasani wawe Allah subhanahu wa ta'ala
azaguha ubushobozi bwo guhagarara muri maqamul mahmud, mu gihagararo gishimishije uzabukorera abantu shafa'a, ubakorera ubuvugizi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muri iyi aya ubwirwa n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tahajjud yari itegeko ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ariko kuri twebwe abasigaye ni sunna, ntabwo ari itegeko. Ariko kuri mtume wacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam byari itegeko gusari nijoro. Walidhalik Aisha radhiyallahu anha yakiriye hadithi nyinshi zigaragaza ukuntu intumwa y'Imana yagiye asari mu ijoro. Hari hadithi zigaragaza ko mtume sallallahu alaihi wasallam yigeze gukora igihagararo cy'ijoro asarira kazirindwi. Hari izindi hadithi zigaragaza raka 9, hari izindi hadithi zigaragaza raka 11, hari izindi hadithi zigaragaza raka 13, hadithi ya Ibn Abbas. Walidhalika no mu yindi hadith Aisha radhiyallahu anha ashimangira ko mtume sallallahu alaihi wasallam atigeze arenza raka 11 mu ijoro z'igihagararo cy'ijoro. Ariko ibi ngiye babamenye bakabisobanura, bakabigaragaza yuko igisobanuro cy'iyi hadithi ya Aisha nuko akenshi mtume sallallahu alaihi wasallam ntabwo yarenzaga raka 11 mu ijoro akenshi, ariko suko atigeze azirenza, kubera ko hadithi ya Ibn Abbas ivuga raka 13 igaragaza ko hari igihe yazirengeje nazo ubwazo. Hanyuma Aisha radhiyallahu anha nk'umugore w'intumwa y'Imana wabanye nawe mu nzu, ni nayo mpamvu iyo tubigeze ku masomo ajyanye n'iswala ya mtume ya nijoro azitugezaho ku bwinshi, kubera ko yabanaga nawe yamubonaga kenshi cyane. Aratubwira ngo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yajyaga asarira ka 4 zabaga ari nziza kandi zabaga ari ndende. No mu hadithi y'undi musahaba atubwira yuko igihe kimwe yigeze gusarana na mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, faftataha salatahu bi surati al-Baqara, atangiza swala ya nijoro asoma suratu al-Baqara, nyuma suratu al-Fatiha asoma suratu al-Baqara. Uyu musahaba aratubwira ati nuyumvisaga yuko nayisoza turi bujye kuri ruku, ayisoje ajya kuri suratu Ali Imran, ayisoje ajya kuri suratu an-Nisa, ayisoje ajya kuri suratu al-Maida tugihagaze. Izi sura zose n'uburebure bwazo zifite amajuzu agera hafi kuri 7 narenga, yazisomye kuri raka yashoboraga kuba yahagarara akazisoma zose kuri raka imwe atarajya kuri ruku. Uyu ni umusahaba aratubwira, uno musahaba ati nashatse gusiga intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu swala ngo nigendere, icyambuje ni isoni gusa. Iswala ya mtume yabaga ari swala ndende. Walidhalika nimwumva ngo yasaraga raka 11 mu ijoro, ntabwo zabaga ari nk'izi raka twebwe dusari za tarawih cyangwa za tahajjud, zabaga ari swala ndende. Mtume yashoboraga guhagarara amajuzu 5, 6, 7 kuri raka imwe atarajya kuri ruku. Iyo ni intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Na Aisha radhiyallahu anha aratubwira ngo intumwa y'Imana yarahagararaga nijoro agasari mu ijoro hatta tatafattara qadamah, kugeza ubwo ibirenge bye byarasadukaga kubera guhagarara abayisilamu. Paka igihe kimwe Aisha radhiyallahu anha aza kugirira intumwa y'Imana impuhwe cyane, aramubwira ati ya Rasulullah, kubera iki wivuna kandi Imana yarakubabariye ibyaha byose wakoze n'ibyo uzakora? Aramubwira ati ya Aisha, yewe Aisha, afala akunu abdan shakura, ese nubwo Imana yambabariye byambuza kuba mu bashimira nkazajya mpagarara nkayisenga? Walidhalika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yamuhamagaye muri Qur'an amubwira ati ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Izi aya zo muri suratul Muzammil ni aya zibwira mtume gusara mu ijoro, naho aya zo muri suratul Mudaththir ni aya zibwira mtume kujya gukora da'wa, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yahamagariye intumwa yo kuzajya haguruka ku mabaka akajya gukora da'wa mu ijoro, akagira uruhare rwo gusari. Walidhalika intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iyo byageraga mu minsi noneho 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan, igihagararo cyabaga igihagararo. Muri hadithi intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam baratubwira ngo kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-10 al-awakhir, iyo yinjiraga mu minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan, shadda mizara, yarafungaga agakomeza agafunga igikoyi cy'akambara neza. Abandi bamenye ba hadithi basobanura rino jambo yuko Mtume sallallahu alaihi wasallam iyo byageraga mu minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan yahinduraga ubuzima bwe yabagamo, byarahindukaga. Kandi ikindi wa ayqadha ahlahu, akabyutsa nabe kugira ngo babyuke basari, abagore be. Ikigamijwe ahangaha mube yabyutsaga abagore be kubyuka gusari.
walidhalika igihe kimwe intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yigeze kujya kubyutsa abadamu be asanga bagisinziriye, aravuga ati madha unzila al-laylata min al-fitan ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب حجرات. ninde wabyutsa abantu bagore baryamye muri ibi byumba? Iyo byageraga mu minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan, mtume ntabwo yabyukaga ngo asiga abagore be. No muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam batwereka yuko umugabo wese uzabyuka ari mu ijoro, yamara kubyuka akabyutsa n'uwe mu rugo rwe, Allah subhanahu wa ta'ala abangaba azabahemba kuzanwa kuri hawd, kuzanwa ku mugezi w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kubijyanye na tahajjud, ni swala ya nijoro mtume yakundaga gukora cyane. Byagera mu minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan tugiye kwinjiramo abayisilamu, bigasabwa ku muislamu kugira uruhare rwo gusara tahajjud mu ijoro. Washobora raka 3, washobora raka 5, washobora raka 7, washobora raka 9, washobora raka 11, washobora raka 13, washobora kurenzaho nabyo biremewe ubwabyo. Al-Imam an-Nawawi na ndetse na Ibn al-Munzir ndetse na Ibn Abdul Barr abamenyi benshi bakoze ijma' ko byemeye kuba umuntu yakora igihagararo cy'ijoro kirengeje raka 11 mtume yasaraga, kinarengeje raka 13, kubera yuko iki gihagararo mtume yakoraga raka zabaga zingana gutya kubera uburebure bwazo, kubera ko yarahagararaga cyane. No muri hadith aratubwira ngo iswala nziza kuruta iyindi ni tulul qiyam. Iswala nziza y'igihagararo cy'ijoro kuruta izindi ni umuntu ahagarara cyane agatinda. Ariko umuntu kuba yasara karenza ziriya raka nta cyaha kirimo, nkuko abamenyi bagiye bakora ijma' bagaragaza yuko byemewe. Harimo mu basahaba hari abakoze ijma' no mu babakurikiye nyuma yaho bavandimwe bayislam. Walidhalika ku gihe cya Umar basaraga raka 20 za tarawih, raka zigera kuri 20, bagakora na witri raka zigera kuri 3. Ndetse na nyuma ya Umar ku gihe cya Uthman no ku gihe cya Ali bigeze kuzajya basarira raka zigera kuri 30 bavandimwe bayislam. Ibi ni bigaragaza yuko kuba abantu bashobora gukora igihagararo cy'ijoro kirengeje raka 11, kirengeje raka 13 nta cyaha kirimo, kubera yuko mtume sallallahu alayhi wasallam muri hadith aratubwira ati salatul layli mathna, iswala y'ijoro nuko umuntu asarira raka 2, ntabwo mtume yigize ashyiraho aho ufungira, yaravuze ngo asarira raka 2. Nuramuka ubonye bugiye gucya salatul fajr yinjiye fa awtir bi rak'ah, ujye usari witri ya raka 1. Iyo witiri ya raka 1 izajya ifata bya bindi byose wakoze bigira igiharwe bavandimwe bayislam. Ibyo rero ni bijyanye n'igihagararo cy'ijoro, birakenewe cyane yuko muri iyi minsi tugiye kujya mu 10 ya nyuma dushyiraho gahunda yo gusara mu ijoro bayislam. Gerageza kubyuka mu ijoro niyo wasarira kanyeyo ushoboye, ariko ntucikwe n'igihagararo niyo cyaba ari cyaraka 3 zonyine mu ijoro bavandimwe bayislam. Tahajjud rero ni nziza, ni na sunna nziza. Niri ya Qur'an usoma mu guhagarara nijoro ni Qur'an nziza izakuvuganira imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muri hadithi rero, hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri na Abi Hurairah, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam iratubwira iti idha ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-layl, iyo umugabo abyukije umugore we nijoro, fasallaya bagasari bombi uko ari babiri, aw salla rak'atayn jami'a, cyangwa se bakaba basarira raka 2 zonyine gusa ari mu ijoro bavandimwe b'Islam, kutiba fi dhakirina wadhakirat, Imana subhanahu wa ta'ala bandika muri babandi basingiza Imana kenshi mu bagabo no mu bagore. Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ibihembo yateganyirije abamusingiza cyane, harimo n'ijuru. Allah aravuga ati wadhakirina Allah kathiran wadhakirat, na babandi bavuga Imana cyane bakayibuka mu bagabo no mu bagore, a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Imana yabateganyirije imbabazi ndetse n'ibihembo bihambaye cyane. Kubyutsa umugore wawe ari mu ijoro, kubyutsa umugore wawe ari mu ijoro mugasari niyo zaba ari raka 2 nijoro, ni ibadi ikomeye cyane mu Islam. No muri hadithi mtumati rahimallahu abdan, Imana igirire impuwe umugaragu uzabyutsa umugore we kugira ngo basari bari kumwe nijoro, yakwanga akamumenaho utuzi mu maso kugira ngo ibitotsi bishire basari. Ni Imana igirire impuwe umugore uzabyutsa umugabo we kugira ngo basari mu ijoro, yakwanga akamumena utuzi mu maso kugira ngo abyuke babashe gusari. Bayisilamu rero ibada ntimukibagirwa banyu mu ngo zanyu aho mugenda muturuka bavandimwe bayisilamu. Tayib, iyo ni yari ikintu cya mbere nagira ngo mvugeho. Icya kabiri ni kijyanye na al-i'tikaf mu minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan, nkuko muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam batubwira Aisha radhiyallahu anha agira ati
كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان إنما محمد صلى الله عليه وسلم يكورغ اعتكاف مريبوري من سيشومي يعني ما يكويسكو رمضان. hari yindi hadith igaragaza ko mtume yakoze i'tikafu mu minsi 10 ya mbere y'ukwezi kwa Ramadan. Hari n'igihe yigeze kuyikora mu minsi 10 yo hagati y'ukwezi kwa Ramadan. Hari n'igihe yigeze kuyikora mu minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan. Ariko akenshi mtume yakoraga i'tikafu mu minsi 10 ya nyuma. Akenshi kugeza ubwo yari inzapfa ayikora mu minsi 10 ya mbere, mu minsi 10 ya nyuma. Mu ntangiriro nibwo yayikoze mu minsi ya mbere niyo hagati. Ariko mu myaka ye ya nyuma y'ubuzima yabayeho mu mujyi wa Madina yakoraga i'tikafu mu minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan. Iyo bavuze ngo iminsi 10 ya nyuma ni ryari Abayisilamu? Cya gihe tugeze ngo ni ku munsi wa 20 wa Ramadan. Mu ijoro ry'umunsi wa 20 biba bisobanuye ngo dutwinjiye mu munsi wa 21. Kubera yuko twebwe mu dini yacu y'Uislamu izuba rirenze nibwo ndi munsi ubutangiye. Nivuga ngo ku munsi wa 20 wa Ramadan iyo ku mugoroba izuba rirenze tuba dutangiye umunsi wa 21. Iminsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan naho ngahitangirira. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakoraga i'tikafu buri minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Muri hadithi baratubwira ngo kugeza ubwo Allah subhanahu wa ta'ala yamukuye ku isi ntabwo mtume yarekaga i'tikafu muri buri Ramadan mu minsi 10 ya nyuma yarayikoraga. Kandi kindi yakoraga i'tikafu akayibwiriza n'abagore be kuyikora kugeza ubwo igihe kimwe yigeze kwinjira mu musigiti asanga itent nabigeranya nk'itent. Ubundi hari ikintu bita al-mu'takaf n'icyo bita al-mu'takif ni ibintu bibiri bitandukanye. Al-mu'takif ni wa wundi ukora i'tikaf hajyaho kasra mu'takif, na hiyo bavuze mu'takaf bagashyiraho fatha ni hahanu umuntu yicari yari muri i'tikaf. No mu mategeko agenga i'tikaf y'umuntu aje muri i'tikaf mu musigiti abagomba kugira umwanya afata yicaramo nibyo byiza kurusha. Ukawuvamo uza gusarana n'abandi wamara gusara ukagenda ukicara muri wa mwanya wawe. Akaba ari hushyira ibintu byawe wazanye mu musigiti, niba ari imyenda niba ari igikapu, hahandi hitwa mu'takaf. Mtume sallallahu alaihi wasallam igihe kimwe yigeze kwinjira mu musigiti asanga umwanya arabaza ati hano ninde uri kwakora i'tikafu, mubwira ko ari umugore we witwa kanaka uhicaye. Ibi ni bigaragaza ko n'abagore be bakoraga i'tikafu sallallahu alaihi wasallam. No mu yindi hadith igihe kimwe Mtume sallallahu alaihi wasallam yagiye muri i'tikafu, umugore waza kuza kumusuhuza Safiya aza kuza kumusura, aje no kumusuhuza no kumubaza amakuru. No mu mategeko agenga i'tikafu biremewe yuko umuntu uri muri i'tikafu abantu bawe bashobora kuza bakagusuhuza bakakubaza amakuru ntibatinde bakigendera nta kibazo. N'umugore ashobora kuza kubaza amakuru akagenda nta bindi byinshi bibayeho. Safiya umukobwa wa Huyay mwene Ahtab radiyallahu anha uyo rumwe mu bagore b'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yaje kumusuhuza ari muri i'tikafu. Baraganira iminota ingahe runaka, aza no kuza kumuherekeza kugira ngo amusezere kugeza ku muryango w'umusigiti. Ni naho hanyuzeho babasore babiri bamaze kubona intumwa y'Imana barihuta. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam irabwira ngo ala rislikuma, ni nko kubwira ati mwe muretse gato ya kugenda, innaha Safiya, uyu nguyu duhagararanye ni Safiya. Kubera iki mutuma agiye ku introducinga, kubera iki agiye kuvuga umugore bahagararanye? Kubera yuko bari abashobora gutwara amakuru yandi y'ibihuha. Tubonye intumwa y'Imana ihagararanye n'umugore kandi iri muri i'tikafu. Innaha Safiya, uyu nguyu ni Safiya. Innaha zawjati, uyu ni umugore wanjye. Babasore barikanga barambye ati ya subhanallah ya Rasulullah, yewe ntumwa y'Imana natwe urakeka ko hari ibindi twatwara tukagenda tuvuga bitari byo? Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam irawe inna ash-shaytana yajri min ibni adam majra ad-dam. Mu byukuri shaytan yirukanka mu mubiri wa mwene Adamu nkuko amaraso amwirukankamo. Fakhashitu an yaqdhifa fi qulubikuma shay'a, ati natinya yuko ashobora kuba yakwinjiza mu mitima yanyu akagira ikintu ashyiramo mukagenda muvuga ibintu bitari byo. Ahangaha harimo andi masomo twiga, ariko icyo nshaka niki nuko Mtume sallallahu alaihi wasallam yakoze i'tikaf ku buryo yanasurwaga rimwe na rimwe n'abadamu bakiri muri i'tikaf, akanabasuhuza akanabasezera bari ku muryango. Tayib, i'tikaf rero ni luzumu at-ta'a, nuko umuntu ashyiraho umugambi w'uko agiye kugira amasaha runaka amara mu kwiyegereza Allah. Icyo nicyo gisobanuro cya i'tikaf. Nuko kujya mu musigiti, luzumul masjid, kuba mu musigiti nta gusohokamo ufite umugambi y'uko ugiye kwiyegereza Allah mu gihe runaka. Bikaba byiza cyane iyo i'tikaf itagiye munsi y'umunsi umwe. Nuvuga ngo umuntu ashaka gukora i'tikaf y'umunsi umwe gusa,
ashobora no gukora iminsi 2 3 4 5 6 7 8 9 ashobora no gukora iminsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan. Al-muhim abamenyi bagaragaza ko ibyiza nuko itajya munsi y'umunsi umwe. Iyo bavuze umunsi bwo n'amasaha 28. I'tikafu ni cyagero umuntu ashyiraho iniya yo kujya mu musigiti akawugumamo, kubera ko umuntu uri muri i'tikafu ntabwo aba yemereye kuva mu musigiti illa keretse habayeho impamvu simusiga. Impamvu simusiga ikomeye cyane. Mu mpamvu abamenyi bagiye bagaragaza zigiye zihari zitandukanye. Amma kuba umuntu yasohoka ngo agiye nko mu rugo gato ngo hari abashyitsi baje kumuranga agira ngo abaganirize, ibyo biri mu byica i'tikafu. Gupfa kugenda nta mpamvu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam muri hadithi batubwira ko iyo yinjiraga mu musigiti yinjiye muri i'tikafu ntabwo yajyaga apfa kuva mu musigiti ku mpamvu yari yo yose sallallahu alaihi wasallam. I'tikafu rero ifite amategeko y'Islam. Dore yuko umuntu uri muri i'tikafu mu bimureba harimo yuko abujijwe kuba yabonana n'umugore we, yaba ari kumanywa yaba ari na nijoro, kugeza igihe avire muri i'tikafu. No mu byangiza i'tikafu no kuba wabonana n'umugore wawe, iyo mubonanye i'tikafu ipfuye yose wari urimo. Wakadhalika no mu byangiza i'tikafu harimo umugore uri muri i'tikafu kuba yabona amaraso y'imihango n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibi biri mu bita byica i'tikafu, yakazongera gushyiraho indi niya nshyashya yo kuyisubiramo igihe gifite amahirwe, ariko iyo yararimo ibipfuye igihe abonye ari amaraso. Hari n'ibindi bigiye bitandukanye mu byica i'tikafu, harimo kuba umuntu yagira ibindi biganiro ashyiramo bitajyanye na i'tikafu. Ibiganiro abantu rimwe na rimwe bajya muri i'tikafu ugasanga barirwa muri story, batera ibiganiro bavuga ku mipira yatsinze n'indi nayahe makipe yatsinze nabahe bakinnyi baguzwe. Ibyo babikorera muri i'tikafu. Ibi biri mu mpamvu zishobora gukuraho i'tikafu y'umuntu ugatahana zero nta gihembo na kimwe ubonye. I'tikafu y'Islam ni luzumul masjid, ni ukwicara mu musigiti ukagumamo. Uyu musigiti ugomba kuba ari umusigiti usengerwamo iswala za jama. Ntabwo byemewe gukorera i'tikafu mu musigiti utabamo iswala ya jama. Ugomba kuba ari umusigiti usengerwamo iswala ya jama za swala 5. Kuko hari imisigiti yitwa ngo ni imisigiti y'abamusafirun, bamwe baba bari ku rugendo banyuraho buri wese asari yigendera. Iriya ntabwo ari imisigiti ikorerwamo i'tikafu. Ugomba kubona umusigiti usengerwamo iswala ya jama, kubera yuko umuntu uri muri i'tikafu iswala ya jama nayo iramureba. Dore yuko salatul jamaa itegeko ryayo rihambaye kuruta itegeko rya i'tikafu. Walidhalika ntabwo wajya muri i'tikafu ngo nurangiza ureke gusara iswala y'iki iya jama. Muvandimwe mu Islam, ikindi tugomba kumenya kuri i'tikafu, umuntu yinjiramo rero mu minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan. Ashaka kwinjiramo nyuma ya salatul maghrib ku munsi wa 20, umunsi wa 21 utangiye, cyangwa se akinjiramo nyuma ya salatul fajr, nabwo nta cyaha yabakoze. Hanyuma ushobora gushyiraho iniya yo kumaramo iminsi 2 3 5. No mu bikorwa byiza umuntu yakora ari muri i'tikafu harimo gusoma Qur'ani cyane, gusoma Qur'ani cyane, gusingiza Allah cyane, kuvuga ijambo subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, ukabisubiramo cyane. No mu byo wemerewe kuba wakora uri muri i'tikafu, ushobora kuba wenda uri talibu ilm, uri umunyeshuri ushakisha ubumenyi, ukicara ugasoma ibitabo ugashakisha ubumenyi bw'idini. Ibi byose ni mu kwiyegereza Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muhim, ibada nziza ngira inama abayisilamu bajya muri i'tikafu no gusoma Qur'ani cyane. Hanyuma umuyisilamu uri muri i'tikafu ntabwo ajyana amatelefoni ya za WhatsApp akirirwa ari gucatinga areba za YouTube. Ibi ngibi ntabwo bireba umuyisilamu uri muri i'tikafu. Umuyisilamu uri muri i'tikafu ashobora gutwara agatelefone gato kugira ngo abantu bawe niba gushaka batazakubura, bakakubaza rimwe na rimwe wenda uko i'tikafu iri kugenda, nta cyaha kirimo. Cyangwa se wenda urugero habaye hari umuntu utabarutse bakaguha amakuru kana kayitabye Imana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Amma kugenda ukazajya wirirwa gukurikira groupe za WhatsApp, ibibera kuri Facebook, ibibera kuri Instagram, ibibera kuri YouTube, ibi ngibi ni amakosa abantu babikora muri i'tikafu abari Islam. Kubera ko i'tikafu ni cyagiye ugiye kwiyegereza Allah wawe cyane bavandimwe b'Islam. Ikindi mu bintu bireba umuntu ugomba gukora i'tikafu, nko kuba umuntu yarashyizeho nadhr cyangwa se umuhigo ngo Imana ni nkorera iki nzakora i'tikafu nyishimire. Iyi i'tikafu ni itegeko kugomba kuyikora, ntabwo ari ubusabe. Walidhalika Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu igihe kimwe yashyizeho umugambi wuko azakora i'tikafu ayikorere kuri Masjidul Haram ku musiti wa Makkah. Amaze kuba Islam, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iramubwira ati awfi bi nadhrik, shyira mu bikorwa wa muhigo washyizeho, genda ukore iriya i'tikafu. Umuhigo rero ni itegeko kuwubahiriza igihe ari umuhigo wo kumvira Imana. No mu bantu i'tikafu itegetswe kuba bagomba kuyikora ni umuntu wayishyiriyeho umuhigo ati Imana ni nkorera iki nzakora iki. Uretse ko ni nadhiri y'ubwo buryo ntabwo ari nziza, bamenyi bagaragaza yuko atari nziza, kubera yuko la yustakhraju minhu illa min al-bakhil. Umuntu ukora uwo muhigo aba ari umuntu w'umugugu. Ntabwo bisaba yuko kugira ngo Imana uyikorere ikintu ugomba kuyisaba ikindi. Wowe yikorere ibada ikugombaho, ntabwo ari mpaka gukorana na imihigo nk'iyo ngiyo bavandimwe b'Islam. Al-muhimu i'tikafu ni sunnatun muakkada, ni sunna yitegeko mutuma tigeze asiga, ni sunna mtume yakoze buri mwaka kugeza ubwo yapfuye, amaze no gupfa n'abagore be bakomeje kuyikora buri mwaka bavandimwe b'Islam.
kugeza ubwo zimwe muri riwaya z'aba at-tabi'in abaje nyuma y'abasahaba batwereka yuko Aisha radiyallahu anha yakomeje gukora i'tikafu nyuma yo gupfa kwa mtume kugeza ubwo nawe yarinze apfa. Kandi Aisha radiyallahu anha mtume yatabarutse afite imyaka 18. Aisha yagiye gupfa ari mu myaka 58, izindi riwaya zivuga imyaka 60. Wibaza iyo myaka yose yamaze akora i'tikafu. I'tikafu rero ni byiza abayisilamu, washyiraho umugambi ukaza ukegereza Imana, uramutse ugize amahirwe yo kuba wayikora. Hanyuma icyanyuma ndibuze kuza gusoreza muri khutba yacu uyu munsi ni ikijyanye na Laylatul Qadr. Allah subhanahu wa ta'ala iri joro yarigize ijoro rihambaye cyane, kugeza ubwo Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi atwereka yuko niryo joro rihambaye kuruta amajoro yose Imana yaremye. Amajoro yose abaho mu Islam niryo joro rya mbere rifite ubuhambare ku Mana kuruta yandi majoro. Iri joro rihambaye kubera ko Allah yarimanuyemo Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala muri suratul Qadr aratubwira ati inna anzalnahu fi laylatil qadr. Mukuri iyi Qur'an twayimanuye ari mu ijoro ry'iki ry'ubugabe, ijoro rya Laylatul Qadr. Ryiswe Laylatul Qadr kubera iki? Dhukirat asbabun kathira. Abamenyi bagiye bavuga impamvu nyinshi zatumye iyi sura yitwa suratul Qadr, isura yitiriwe ijoro ry'ubugabe. Muri izo mpamvu harimo yuko fiha yufraqu kullu amrin hakim. Mu mpamvu zabyo nuko inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Allah ati twayimanuye mu joro rifite imigisha, ni ijoro Mwenyezi Mungu apanga migeno ry'umwaka wose. Kama dhakara dhalika alulama, nkuko abamenyi ibyo babigaragaje harimo Ibn Jarir at-Tabari muri tafsiri ye, Sheikh al-Mufassirin atwereka yuko iri joro rya Laylatul Qadr ni ijoro Mwenyezi Mungu apanga migeno ry'umwaka wose. Bavani b'Islam, ijoro rya Laylatul Qadr ni ijoro Allah yamanuyemo Qur'an yose, iva kuri lawhun mahfuz, kurubaho ruri mu ijuru, iza kuri sama'ud dunya, kuri kiriya kirere kituri hejuru. Abamenyi bakanatwereka ko ntabwo yamanutse iva kuri rubaho iza ku kirere gusa, ahubwo hari nimwe mu mirongo yamanuwe ku isi muri iryo joro rya Laylatul Qadr. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yitiriye ukwezi kwa Ramadan ko ukwezi kwa Qur'an. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ukwezi kwa Ramadan ni ukwezi Allah yamanuyemo Qur'an. Akongera Allah kabisobanura muri iriya aya inna anzalnahu fi laylatil qadr. Twayimanuye Qur'an muri Ramadan ariko nanone mu ijoro rya Laylatul Qadr. Wama adraka ma Laylatul Qadr. Niki cyakumenyesha iryo joro muvandimwe mu Islam? Warimenya gute? Niki cyari kwereka? Mwenyezi Mungu yabanje kutubwira miza cyangwa se maiza, umwihariko w'iri joro. Laylatul Qadri khayrun min alf shahrin. Iri joro rirahambaye kuruta amezi 1000. Ibada, abamenyi batubwira ko ibada, isengesho ukoze muri iryo joro biba bimeze nkaho urikoze mu myaka irenga 80. Iswara usenze muri iryo joro biba bimeze nkaho uyikoze mu myaka irenga 80. Qur'an usomye muri iryo joro biba bimeze nkaho uyisomye mu myaka irenga 80 mu mezi arenga 1000. Ba Islam la tafutuka hadhihi alfursa, niwemere yuko yamahirwa gucika bavani ba Islam. Uyu munsi ni umunsi wa 18 wa Ramadan ubu turi gusiba, ejo ni umunsi wa 19, ejo ni umunsi wa 20. Bimaana ejo kwa gatandatu ku cyumweru, kuwa mbere mu ijoro ryaho turatangira tayari kwinjira mu minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan. Mtume sallallahu alayhi wasallam muri hadith yabwiye abasahaba arababwira ati taharraw laylatal qadri, ni muyishakishe Laylatul Qadr, ijoro rya Laylatul Qadri murishakishe fil ashr al awakhir, mu minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan. Ni muri higa iryo joro mu minsi 10 muri ya majoro ya nyuma fi ashr al layali al awakhir, mu majoro ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan ariho muhiga Laylatul Qadr. No mwidi hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam atubwira yuko ati neretswe Laylatul Qadr, neretswe umunsi wayo abantu bagomba kuyisangamo, Mwenyezi Mungu arayinyibagiza. Yigize kuyibwirwa akangutsa arayibagirwa. Walidhalika nta muntu ushobora kuba yavuga ati bidabt ni rino joro. Nubwo zimwe mu mvugo nyinshi z'abamenyi harimo n'imvugo ya Ibn Abbas igaragaza yuko ari ijoro rya 27 rya Ramadan, ariko igihari abamenyi benshi bahurijeho nuko umuyisilamu yarakwiye muri buri joro guhigamo Laylatul Qadr, cyane cyane fi awtari al-ashr al-awakhir, muri ya majoro y'ibiharwe, ijoro rya 21, ijoro rya 23, ijoro rya 25, ijoro rya 27 n'ijoro rya 29. Cyane cyane ibyo biharwe, ibyo niho Laylatul Qadr iboneka cyane cyane. Kugeza ubwo bamwe mu bamenyi bakoze ijma' bagaragaza yuko Laylatul Qadr iboneka mu majoro y'ibiharwe mu minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan, ariyo yayo ngayo tuvuze. Iyo bavuze umubare w'igiharwe ni umubare iyo ugabanyije na kabiri ubona ibice,
ariyo 21, 23, 25, 27, 29. Al-muhim, icyo nababwira abavaye Islam, hari ibimenyetso bigaragaza ijoro rya Laylatul Qadr. Mwenyezi Mungu bimwe muri byo yabivuze muri iyi sura Laylatul Qadr khairun. Mwenyezi Mungu yatangiye bivuga ibimenyetso, tanazzalul malaika. Mu bimenyetso bya Laylatul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala manuramu aba malaika. Tanazzalul malaika, aba malaika baramanuka bavuye kwa Allah bakaza kwisi bakayuzura. Abo ba malaika waruhu fiha ay Jibril alayhi salam, bamanuka bayobowe na kiongozi wabo ari we Jibril. Malaika Jibril ni uza bari imbere bose bayoboye muri iryo joro rya Laylatul Qadr. Waruhu fiha, Mwenyezi Mungu ati bi idhni rabbihim, bamanuka bahawe uruhushya n'Imana, ntabwo bapfa kwizana, ni uruhushya bahabwa na Allah kugira ngo baze muri iryo joro. Bi idhni rabbihim min kulli amr salamun hiya. Iki nacyo ni kimwe mu bimenyetso bya Laylatul Qadr cya kabiri. Salamun hiya, ni ijoro riba rituje, riri mu mutekano, riri mu mutuzo, abantu batekanye bafite ituze cyane. Salamun hiya, ijoro rituje cyane, abantu bafite amahoro muri iryo joro. Kugeza ubwo bamwe mu bamenyi batubwira ati haba nta rusaku rwinshi ruri muri iryo joro. Hari abandi bageza batubwira ati hari n'igihe hagwa akavura gake gake keza kagaragaza baraka za Allah subhanahu wa ta'ala. Uretse ko ibyo bamwe mu bamenyi barabyanze. Al-muhim, salamun hiya, riba ari ijoro rituje ritekanye, nta rusaku rwinshi ntaki. Salamun hiya, iryo joro kandi riba ritekanye kuva izuba rirenze hatta matla'il fajr, kugeza salatul fajr yinjiye. Aha ni naho abamenyi bakuramo yuko ushakisha Laylatul Qadr, igikorwa cyose wayishakisha mukagikora nyuma y'iswala ya Maghrib, ubarwa yuko nawe wayibonye n'ubundi, kubera yuko izuba rirenze tayari umunsi watangiye wundi. Nyuma y'iswala ya Maghrib, iyi ni inama ndi buhereza abayisilamu gusoza khutba yacu uyu munsi inshallah. Nyuma y'iswala ya Maghrib, nyuma yuko baze gusala salatul Maghrib, muri iyi minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan, shaka ibada ukora mbere yo kuryama ufite niyya yuko ushaka guhura na Laylatul Qadr, Mwenyezi Mungu arayiguhereza. Mwenyezi Mungu yanze kutubwira bidabt umunsi wa Laylatul Qadr kugira ngo abantu bahigahige, kugira ngo abantu bareke gucika imbaraga, kuko iyo tuza kubimenya 100% ko Laylatul Qadr ni umunsi wa 21, abantu bari kuzajya muri uwo munsi baza gakora ibada bigahita birangira. Nkuko hari abayisilamu bikizemo ngo Laylatul Qadr ni umunsi wa 27, akiryamira Ramadan yose muri 27 akaba ari bwajya gusari. Allah yarabiduhishe kugira ngo abayisilamu bakomeze bakore ibada, bashakishe impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala, bakomeje basenga hatta la yattakilu, kugira ngo abantu bareke kugira ittikal, bakomeze begereze Allah subhanahu wa ta'ala. Nijoro rero riba ritekanye, rimanuka aba malaika, abantu baba batuje muri iryo joro, abantu ingabire za Allah subhanahu wa ta'ala ziba ari nyinshi mu Islam. Inama rero ndi butange kuri iri joro rya Laylatul Qadr, mu majoro y'ibiharwe yose ya nyuma mu minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan, byuka mu ijoro, byaba ari saa 3 z'ijoro, byaba ari saa 4, saa 5, saa 8, saa 9, niyo wafata iminota 20 muri buri joro mu minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan, ugasari niyo zaba ari raka 3 zigiharwe, cyangwa 5 cyangwa 7 cyangwa 11, ugasoma Qur'an. Umugore uri mu mihango, kubera ko aya mawayiza nayo azabageraho ndabizi, umudamu ashobora kujya mu mihango iminsi 10 yose ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan, ntagira amahirwe yo kubona uburyo asari. Nawe ushobora kuba wabyuka ugakora adhkar, ukavuga ijambo subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Adhkar ntabwo zibujijwe ku mugore uri mu mihango kuba yasingiza Allah subhanahu wa ta'ala. Nawe niyo wabyuka mu ijoro, yewe mudamu uri muri ibyo bihe, ugasingiza Allah muri buri joro mu minsi 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan, rya joro rikamanuka rya Laylatul Qadr, nawe witwa yuko n'ubundi wabonye bya byiza bya Laylatul Qadr. Ariko nta muislam wari ukwiye kwemera yuko iri joro riducika amavani mu Islam. Ni joro Allah yarutishije amezi 1000, bimaana ni joro ibyiza byaryo birenze ibyiza wakora mu myaka irenze 80. Turishakishe rero bavandimwe ba Islam, ntituzemere yuko aya mahirwe aducika muri iyi minsi 10 ya nyuma tugiye kwinjiramo y'ukwezi kwa Ramadan. Umuti tubonye nuwuhe? Muri buri joro gira iminota niba bari 20 wihererana Allah, sari, soma Qur'an, kora adhkar, icyo ushoboye cyose. Wallahu cyandikirwa mu myaka irenze 80. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم. أقول قولي هذا فاستغفروا الله إنه هو الغفور الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. bavani b'Islam, muri khutba y'uyu munsi twarebeye hamwe ibintu bigera kuri bitatu. Icyambere twarebeye hamwe ibijyanye na qiyamul layl cyangwa se ubyite tahajjud cyangwa se ubyite salatul witr. Intumwa y'Imana muri hadithi iratubwira ati ya ahla alquran awtiru, yemwe bantu ba Qur'ani musari biharwe mu ijoro. Fa inna Allaha witrun, kubera yuko Allah subhanahu wa ta'ala ni igiharwe kandi yuhibbul witr, akunda ibiharwe bavani b'Islam. Icyo ni icyambere twavuze ku bijyanye na tahajjud. Icya kabiri twavuze ku bijyanye na i'tikaf. Twagiye dusobanura amwe mu mategeko ya i'tikaf. No mu mategeko nta kwibagirwa hari hadithi ivuga ngo la i'tikafa illa fil masajid thalatha, nta i'tikaf yemewe mu Islam keretse iyo umuntu akoreye mu misigiti itatu, ari wo musigiti w'Imaka, umusigiti wa Madina n'umusigiti wa Baitul Maqdis Palestina. Iyi hadithi abamenyi barayisobanura bakagaragaza yuko igisobanuro cyayo nuko nta i'tikaf igira ibihembo byinshi nkikorewe muri iriya misigiti itatu, ariko suko uyikoreye ahandi hatari muri iriya misigiti itakirwa, ahubwo uyikoreye muri iriya misigiti itatu, umwe muri yo yaba ari umusigiti wa Maka, umusigiti wa Madina, umusigiti wa Baitul Maqdis, kiriya gihe nibwo igira ibihembo byinshi cyane bihambaye cyane kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikijyanye na i'tikafu nacyo twakivuzeho. Hanyuma ikindi twavuzeho ni kuri Laylatul Qadr, tuyishakishe muri aya majoro ya nyuma 10 ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan. Muri buri joro gira uruhare rwo guhagarara cyangwa se gusoma Qur'an cyangwa se gusingiza Allah, nta na kimwe wananirwa muri ibyo bitatu. Ariko wallahi aya mahirwe y'ukwezi kwa Ramadan hari benshi twasibanye amezi ya Ramadan yatambutse, ariko ubu ngubu ntibasibye. Nawe ntabwo uzi niba ari Ramadan yawe ya nyuma mu Islam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن 4 الخلفاء، منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وعن 6 الباقين وعنا منهم يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل أعمالنا جميعا في هذا الشهر المبارك، اللهم تقبل أعمالنا جميعا في هذا الشهر المبارك. اللهم وفقنا ليلة القدر، اللهم وفقنا ليلة القدر، اللهم وفقنا ليلة القدر. اللهم اجعلنا من القائمين في ليلة القدر، اللهم اجعلنا من المصلين في ليلة القدر، اللهم اجعلنا من الذين يتلون كتابك في هذه الليلة ألا وهي ليلة القدر يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأدخلهم الجنة وأبعدهم عن النيران يا الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها، اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار.
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.